ai historian mak nesa de ko adu ai ngona leba che ha jaba ta masi gi che da di ta sengna date nung de kaw re but awase musi gi awada khoi gi kano tamu ha jaba ta re ko si gi se khoi gi lista masa kya no moi bane sel kya no gi per annum adu si gi 300 sikara ga no or something like kano moi bane adu gi kaw re gi se ai friend amana ngona pek bane madu su paw thing tog gen but paw to ke karan do ge ko sam ju le ji manam di hai thok si di is history past oi rabane adu ta ga di huji gi contract ama contract between Myanmar Burma ha jaw ta ko Burma ga India gi le contract ama ta ga di ai ju khan jai ko ro mak di khang bana te adu khaji tang pa jaro bu da hoi international law ha jaw ta just cause and size khoi gi international ba law da ta ga di kubak ani khu da ba de khoi gi India ga Myanmar ga ta su Myanmar su yam thok tai India na su yam thok tai similarly je hai my bilateral ha jaw ta re an huji gi hai India ka ta complaint to ta ga su Myanmar na Burma na ya ka ta ga di amukana de ngasai lai ba hoi contract ha jaw ta re ma contract ama India ga Burma ga lainari ba contract maman kharagi pasa sel kharagi khoi gi lease oina sahi gi sel pi de kan sida tham gi ba chi de khoi ujare adu ta ga di if people are really serious ko adu ta ga di international court of justice tara ka am thabiro ne India government chala kan sida Burma se keno tamu je khoi gi ne matro can be done uje Myanmar gi le pm sida di kunta ga khoi gi PDF ka khoi gi yam kana bulu songno real ta 10 months ta moi gi keno vote to ni na hai Myanmar ga so tawiro na traga paleba kunta government da haibiro khoi tamu je khoi yong pibiro contract to khoi sign to na bu matam sida le re ko si to puthok che so ai puthok che la ai ma le do pa si do pa ba ko moi gi keno gi British ki museum da gi ka mapan da gi archives pro pa che ne adu gi do adum yeng biro adu kan sida khoi gi India government na hoi manipur government du pilot jite Indian government na taksin biro ne ta ga de hoi da ji ga han le ba contract se hoi annual tore and hoi da han hoi phang to ba awada hoi na list da pi gri ba adu gi lam do tamu do hoi da pi ro o hana adu gi kana international court of justice da sala kan da well to bi na amai chapadi kari kai ge international law ha ja adu ne na adu ta de mai to bi ro som da hoi ma aduna adane aduni have mota hoi sai lam do isana pam ta gadi madu phangna bo hona bo kan sida changan do bi lambi do matik sawa amadi legal oiba lambi ma changan mana phai sine mai tham jagina aduga sangai express ki da yam tin na dum thambiu sigi matang khogi Mizoram gi CM Lal do homa gi khogi foreigner sing hana Mizoram phawraga Myanmar yauduna chin hills da military training pi haiba wafam thamduna masibu center da yamna hakchinna lawi haina Mizoram gi chief minister Lal Dohol mana pongdokpa du da natana India gi mafam khuding da chin kuki tari basing si punjin na ba wafam amsu Paojel Chaoba pongdokki bisu lebune tek tak na dum thamiyo ja Paojel Chaoba si akhoi gi Mizoram gi sumai tongan be interest ni Nagaland gi tongan be interest ni akhoi gi maite gi tongan be interest ni ko naga sing na hari akhoi gi moi kukna le mai na ko Greater Nagaland adai cookie sing jo sing so khoi gi jalengam gi khoi bi kanam lai na adna madu gi extension myam se kai da kai ro lai no have the khang re but notice the adu manifesto ne adu lakado last ki kanam point di ai gi community gi interest ko community amada sohan ba ya pot hai ja ba tare adu gi freedom to the notice the any community na lakhoi prek da ba hai tare akoi su manipur son bida ba hai ja ba tare ana manipur kai bi yaro kan haine ja hoji le phem se kamai le no de khang jure ko khoi gi lebak sigi khoi gi kang lai pa ai ja ba tare sigi le ba khundari ba myam sing sigi interest ta sok na badi thabak ti to bida ba hai ja ba tare ana autonomy at all levels kind of loi haine adu mai apam ne mai state to gi Mizoram thokpani we did not elect khoi gi akoina khallu bonte akoina khanjiro bo mi dudi hoji pongsa ina haja bido freeze ta thamure da de freeze ta aduna madu leitrabani na hoji akoi gi su wahai khoi gi ka hatare
hai utak su tabi tu kana hai question nam nei tro adana state ki mai tongan bai unique social oiba the political oiba the cultural oiba magi tongan me amna jinamoni adu Mizoram gi interest na di Manipur da kahenda ba haja batare lekin Nagaland gi interest na Manipur da kahenda ba adu ka ki keno se kai haja batare even having the hopes and aspirations adu mo me ama of every in the community laita su magi hopes and aspirations na atopa community um di sokpa gi thabak to di tawda bana hena हाइबगी पोची मास माइ थामना ओके लोइसलकपदा जा पाउजेल जावा अरोइबा खुगी कइनो सिमतंगा इ पाथोकचरके मथंग चहिदगी लोड शेडिंग खुदोंग चादबा कोकनबा होनरी हाइना चौरस शिया हाइदना सुमाइना थामले हाइदि हजिक जे कोइ प्रीपेड सिस्टम ने प्रीपेड सिस्टम जिदा हंदक जे मै याम तोइना मुतपगी मसाइ सूर्य ग्रह ना खुगी कइनो MSPDCL ना कनो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखादा कोई लॉन्च तो बगी वारी मसु लाइबने ओजा पाउजेल जाउबसिदा कोई प्रीपेड तमई मुटपसिसु मसिसु अंगकपा मने हाबा दुम थंबे याइ नो हंदक सियाम तोइना मुखले नुंदांग दसु पुंग अमा दुम मुटले अयुक दसु पुंग अमा से दुम मुटले अदो सी मतंग सिदि ओजा पाउजेल जाउब कमाइन येंग बयाइ तेना याम तेन तकना दुम थंबियो मसिना द लास्ट क्वेश्चन ओजन यस अरोइब क्वेश्चन कोइ केनो Manipur da koi ki leba Loktak project haja utai Loktak project NHPC series da koi ki puto to ba megawatt haja utai sigi megawatt se tasena oi 45 wagera mo wagera this the 12% amadi Manipur ki ne koi ki state ki haja utai state ki 11 to 12% free de pido ne as per agreement karamba NHPC ga Manipur government ka ko yana ba matungina adu weta gadi akoina huzik low pari lising yankai government na haiba koi ithai bere saba kan se thuning rese low pari lising yankai low pari lising yankai sina putok to cheng mam sim de yengyo madna putok to hai ra mam sim yengyo adu putok to vegetables mam sim yengyo adu mam loy thumna kan se chahi mada na koi sorry thama da no gi leba khoi chahi na har jare 11 to 12% phangni koi low pari lising yankai thumla kan se ha gana ithai bere shemine in the early IT is the commission to ko thau phangni mai free the phangni natra koi lebak so hakane haina shem ri ithai beres ne adu gi ithai beres to gi power do na mai duna Loktak project ngan ta ko su adu ai le surrounding area sing de amta ngan de adu ta gi koi 11% to su phai ne kai cha ke crore kun mathum gi wai ne ku ta kan ta pathok pa kan da mangje de kya no koi low pari lising yankai low pari lising yankai mung na puthok pa ya at least 400 crores mukti phangne na ozam na haibire me ko university gi aduna adu weta ga akoi mai ju akoi nu sungjaba mai ju akoi nu phangdaba huji akoi nu national power grid gi sel pi re kan se prepaid tai ne akoi na lori keno se tongan ba station sing gi tarif tongan pi re kan kharam nu pa hu makai pi kharam tok pi ni kharam da sigi bi ni magi le meter mu thung na ko national power grid gi ne akoi lori notice gi gi adu grid gi lo ba akoi power se akoi na sen pi re kan ne lori se haina koi mai mut khari ngala kan bit pat ha kan se de pachani chong ge mai to kan chonga gi to kan se thale bna tra mai isana dai kan thale ne somna hana koi gi kano koi ithai dam su leba mai su pi ni haiba mai su phang da ba lega sina ge to kan su amu su mut ba ha to ta ga di power corporation le ba MSP BDCL kum haida ba tare ko sen gyam go to la jano ching na ba mi yaw to akoi gi sen khara ton ta ga di hu ge hai ba mai si mut li ja la ka na su masi jo ko ticket ba di yab ja ne karo khayam ton lab ja la hai wi pot ama le na ko man di mut pham ni thok te man da akoi na paisa sel ji ki de lai ja ne ana ano no skim uzala du da habi sabi ke ai ko khang de la ka na khang na ni adu hu je akoi na sen pi de thale mai se masi da dim ta mulan be no sin ko ha